Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puhawa syedra lun ban Bandung. Nyo lun kalon si Imran mata tharu go that gai chang panah lewi nyo lago. Pakon tega tha di chang panah lewi nyo. Ubina yang lun post foto-foto majikan ji ya. Bandung dicok, di screenshot, di save, di upload balik, dibagikan ke dia bak komen ji. Gawat memang si Imran lah. Pakon hari konfirmasi lun dia di Imran Pathe. Jadi hawa di kena yo blog Facebook ibak lun, tapi lun handi konfir. Handi kerja konfirmasi. Nyo tolong cok tiap video nyo. Sedar lun, tolong cok tiap video nyo bagikan ke si Imran Pathe. Yang bagikan bak si Imran Pathe tiap video nyo ni yo konfirmasi lun tiap. Pertemanan ni yo konfirmasi tiap. Karena lun boleh dikonfirmasi lagi. Ha? Napa sesuatu nak sesuatu yang ingin lun kena sampaikan bak si Imran Pathe. Ya, cuma hana lun lafazkan bak video live nyo. Ha? Lun kena inbox si Imran Pathe. Yang tujuan. Karena perlu lun dikonfirmasi sihat. Tolong pesampo sihat cerita lun yang nak mengenai si Imran Pathe. Jadi tolong sampaikan sihat video nyo ke si Imran Pathe. Nyo ke nyo yang perlu lun pesampo bak cerita Bandung. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.